ببیجه ناوا کردی خود جی کرمانجی زازاکی و سورانی دولمنتره آن سورانی جکرتکی و کرمانجی دولمنتره زمان دایکی پرزمانی و جهرنگی زحمتی و درفت اوه ناونیشان کنفرانس کیا دربار زمان دایکی بتایبت یه کردی پروفسور که آلمان ریچاره نهشتنا وندابون زمان دایکی جبو نفشین کرد یه نوهاتی شروع دکه جواکا کردی لور مزنه اگر بکار بنهزن خوارک بخن و هبونو زمان و کلتورا خو بپارێزن دێ و باڤن زارۆکن کوردان جی بلا لسر پێشەڕۆژا زارۆکن خو نترسن لێگەرەکە ئەو خەباتێ بکن داکۆ زارۆک هەردوو زمانن ئەڵمانی و کوردی باش فێر ببن وێ دەمێ دەولەمەندیە دوو زمانان وێلجەموان پەیدا ببە بێگومان لە دەرڤەی وڵات گەلک کێشەیەن تێکلیان بە زمانی کوردی هەنا دەڤی کۆنفرانسی دەژی هەند چارەسەری تێنە پێشنیارکردن Civaka mehenki biyetler malbatı meşşiyar bebin. Der doğru bir perverderat ilgiler çı Kürt, çı Alman, çı Saziyedin. Hinki ve mücare da piştkiriye beden. Em büyücün vak tevger kedin ava Kurda da çe bebe. Hakwas zarok hani hakwas potansiyel heyi, hakwas havcedari heyi. Jibo vaprs gerek ana ben çare serkirin em saziye wan beden ava kirin. Saziye mamosta em vak komelhen le tere nakd ve saziye malbat ajir. ئەفجارە یەکەمینە کو زمانزانên کورد ji derve û nava welat mijara zimanê kurdî bi hev re dipejirînin ku xwesteka avakirina statûyeka havbeş seranserî Ewropa hebe weke danîna programan ji bo dê û bavan û hişyarkirina civakê. Kam Hemedemîn Kurdistan 24 Dortmund Almanya.